Danas je u prostorijama Univerziteta Bijeljina upriličena svečana dodjela diploma za sve studente koji su usavršili svoje znanje. U sklopu univerziteta studenti pohađaju integrisane akademske studije farmacije, kao i osnovne akademske studije psihologije, sestrinstva, poljoprivredne proizvodnje i agroekonomije. Ono što ističu iz ove obrazovne ustanove jeste da fakultet ima akreditaciju i da je to ono što nove generacije postiče da napreduju i uče baš u ovom univerzitetu. Kao i svake godine proslavljamo krsnu slavu Svetoga Save, dodjela diploma je druga ceremonija i treća, možda nismo pomenuli, je jubilarnih 10 godina Univerziteta Bijeljina sa naša 4 fakulteta, farmaceutski fakultet, fakultet zdravstvenih studija, fakultet za psihologiju i poljoprivredni fakultet. Ono što bih izdvojio jeste da danas se dodjeljuje 62 diplome magistrima farmacije, 60 diploma na poljoprivrednom fakultetu i po 10 diploma diplomiranim psiholozima i diplomiranim medicinskim sestrama. Također mogu još da kažem da je Univerzitet Bijeljina u posljednjih nekoliko godina bilježimo neki porast studenta i koji upisuju, a i također koji izlaze. Cilj i misija našeg univerziteta jeste da se razvijamo dalje, da akreditujemo atraktivne programe koji pružaju velike mogućnosti prvo studentima koji se upisuju da u savremenim trendovima mogu i da nađu zaposlenje. Svakako da mi poštujemo mišljenje i zahteve naših studenata jer oni su naši promoteri, oni su ti koji nama takođe definišu šta to tržište traži i mladi ljudi nose progrese, mladi ljudi su ti koji su i inovativni i naravno da u svakom slučaju mi stalno osluškujemo. Opšte je poznato da danas nije lako privući mlade da se odluče na visoko obrazovanje jer je mnogo njih koji se odlučuju na studiranje u inostranstvu. Univerzitet Bijeljina to uspjeva, a njihov recept uspjeha jeste što pružaju studentima kvalitetno obrazovanje, opremu kao i profesore koji im blagovremeno prenose znanje, navode iz ove ustanove. Naši studijski programi su u trendu, da tako kažemo, i ne trebaju studenti da čekaju da se na radno mjesto, nego odmah dobijaju radno mjesto. Student Đorđe Valetić došao je iz Nikšića i završio integrisane studije farmacije i kako ističe veliko mu je zadovoljstvo što je baš odabrao Bijeljinu kao i ovaj poziv. Prosjek mi je bio 9,80 za ovih 5 godina, tako da sam zadovoljan. Poučen nekim iskustvom mojih prethodnih kolega odlučio sam da dođem u Bijeljinu, da upišem ovaj fakultet. Nisam htio da ostavim kući jer ovako sam malo hiperaktivan, pa nije me mjesto držalo, tako da sam morao da probam nešto novo i mislim da se nisam pokajao što sam upisao ovaj fakultet. Prije svečane dodjele diploma, studenti, gosti i profesori danas su imali priliku uživati u vrhunskoj predstavi Šta ćemo sad po motivima priče Branka Đurića Đure.